hari ke program Shipelasha baru kau mana champion ngasoban priang subaya pi kinong persyan ki baju page ya ke YouTube ke jongi bat kham tam ya kinong persyan ya ki film khasi hapo mana ke jela ke jongi ngapriang subaya pi hagani kapor pamenta nakwa ban pen itu ya pi ya uai neki klor ak film uba lari sucia omtang bare nong ak film dari udai ke ju kapor unong direct unong sna ya ki film khasi kublai sibun ba lari sucia kublai sibun ba komentar ba lapas mobhai nga sebenarnya ka program kejoki ya ka ba la ai kapten Shipelasha ba iba komentar saklian ya kumju kublai pi kinong pitkai baro ikani program kendiat ba lari kelapan pen itu kendiat I mean kelapan itu sepang jompi kendiat kat notili ki film pila shna nota kat notili film kasi pila yadan bentar ban ak te shibun tli te kat ba pidang la ban kemau try semua ban itu yangi kan ban jar kapten kawai pa kawai ta support tanpa meneswa baduan sebenarnya ke program kejongpi ngala perkat lupa ba try bisa keli yang kata ka jikeli ya nak kata ngala sunyau kemut hadu mentaki balade pelai ba kilong khatrateli ya kiban sawan pak kidosa balai teli akhir kelu kalau aku teli te napren kini ki arpo teli ki film jompi ki ba flashna cái gặp film cái bà phi let's say phi snow bà phi đơn hạt đỗ lột cái dòng phi như là cái nó bà snow jantam nó lòng cái film cái bà snow jantam hay cái bà ngala produksi dengan dia but na paden baru cái film cái bà ngala shnan na siang bà hakapor bà shoot ya karo kalau ke bà kamsuk long hakapor ke bà dunatam ngala ban pendiat ya ka bat ke budget ro kakum bà ngala konkret hapok kata yang budget ngalakan konten kata ka babekela te hadin jo ka babekela kadon sak wai pak kapel nga mention ya kata nama bele bangampat pelai pada eka di sinama ho te andala yo ya ka response lagi pada bele se nga salah dan ai ka comments ke pambian mo ka bayi kata si itu kan ya penting kadeka film kapakateng kome jongan ladan sau santeli ki shnong ki bangla de pen iya kan kapel andrei hapo cinema hall ladan ambakla ngan sayo alat dan pelai ha benai balai kita kira ni ka film di jompi gidon kilo ki film di jompi ki ba pimut ban release no shen ha ki cinema hall kebenengkong kadai kata hi ke bangarang itu implementan ka film kome jongan ya ka ba produce ba direct mengahi hapo ke production house ke jongan ke bangal kapten Sucian Arts Entertainment dan dia nak suka ban yang tu itu yang pada bangal kapten long kajing sedang shoot ya kan dia ngelak shoot mensyam sedang haka arpun ruteri kebenai mas sedang shoot de hadir kata kidon ki jingwit akal leti ya ke jongi aka bede bak kinong ak ladan kajing jang pas musi yang jongi wei nong ak jongi baklat no ini jongi tinggi hapan sangen no support de hadir kata hakasin ke baar gi sedang shoot biang pembasita yau dia buan no ka lockdown hap sangen biang de menta dan arpenai hi ngarang sudah pendep ya ka post production ro mas mendat hi nak kata bala dawa pelat kinong song station Highwest kamtam namar ba kinong isim bertaruh kibun kibana station Highwest hi na kansi na paryong na nong story ba ter tekila ya iman pelat bagi kuat ben no kata kapel dan langsung rilis sampai arsenal langsung itu dekat apa penipat ba ya kata kapel ke respons ke bangiyo kalau positif respons kia roe ndai na kalian jong aku nong sna jong kata kapel langsung tu ba kita dan ki jingduna kiba hangni hang tai ngimpat lah belum perfect adu kata de na kalian jongi ta nginang yai persang ni ban berbeda kita kijing guna kijing pakla kijongi ban namla ban bernya susu yang di nampit kai ba ju kersan yang ina form dan nalor kini ki film jong ki ipede ki wei bat ki film ese kamtam
kiba long latest kiba fi latest ngalapan om mentah kadai film kayak kejingge ya keba setelah baik-baik mak waiter mentah menai bahar apa keju cinema hall ya kataru kalau ngalapan om by fit dan ngalapan om by accident ngaku bio asyik mentah kadai film di producer jom kadai film di Dynamic Mapenya ilawan di penduk ingat aku kesini dah kajing temu ban offer yang ya kadai role mo pengasih kumu main actor mereka haswa main offer ya kan ngalah offer di dalam day iba dan bertanya ya nggak ada offer nomor ngalah yang sultan ya karena buat nggak sultanat nomor bakat akifil tiba ngalah isim bertanya menjua nampak juga pendek ya kan rule kumbang lah portrait ya kan ya kan pihak kedua ada nih film ila paham ya nggak bang dia tuh in details tambahan dia tuh nak bang ngasih ya kan rule coba dokter saya ikut sampai jadi dokter ya sebab minhamil pet kita ga hukum dokter jadi nggak boleh gitu kalau guna ya guna pipo ya kendo ya dari nak kata harga kana aja pi kendo ya atas tu dokter nanti kendo kan ya kendo ini pi kendo mah ya kendo harga jingya nanti jongi harga kam tu bagi ya train kan Ilong itri doktor, aktres Wan dana. Iru ha ilong kum iwe doktor ni nama ba Iwan na kawai ka kasnong mansuong no kasnong ka ba kabaji na kasor mo. Ya hakata ka diri ka bagi show hakata kasnong ka mo kilap pan hygiene suma tu di hospital ne di medical ilong di ba. Kam jenjar bagi yo. Dan kata daw na kajing mo ka ba di ko ka dirap di nong song ila deru lawan ule doktor susah dan anam belah pantai palat nama apa long kamu sultan cuma de ngasu kerpat ya pergi nompet kai di bapet ya dengan channel di bapet ya dengan program bapin wan saki kita lade nama bapin yo ya kajing tip kalau kapsa ya kawai deh bakal kana juga dengan pel Jadi kiladan bun teliki klien dari kadang ngam bakla ngampat kan mau kan dan klien mau tadi ikan dulu na saya ono kimeng karakter banong ki doktor kayak ini kendo jadi saya kan long interesting kan ya film saya kemudian balari natrai pipi long kumuwe ni kinong kitam juga ne ka Mekalia Film Maker Association pibat kumuwe mo nabak kamu general secretary te hapten ke ini kejinya nanti juga ni kinong sinafin kei ke jing ke ba kongsan ke ba pun di nong sinafin kebenaran kong hite long ngala desi mata siapa kacakaban pergi ya kafel dari kambing kecilnya kalau dia kendo dong nakalian jomni nakalian juga association food dossier ila approach ke sorkarno ban perpau kita ke jing jomni bangi kendo nakapor nakapor hakabayade ka kamsnafel ka jomni buka filmmaking industry dan mereka sorkar ka adu nantaro bol bersit lah syukur tak ke jingkular dapat kam kampoi sih long ka ba tam yang ni kadai ka cakap ka bangin pergi yang di film itu nama kumba fiatin mata ni pergi betak habis tu tak itu ki por dua mensuang itu pergi hapo anjeli dari adu balak belum multiplex no ka anjeli ni lah ban screen yang film itu ni tak hapo picu bat ni yo lat ru ban pergi dah kajing siu ke bahaya nak daw ba longim dan jakasu shawai ngila kan ong balik se usim kabune nak kanu kadaw long ya kata kadaw ba ngintip mo tang ba akajing so jung itung kinong pergi ni social jing pa baladangin pergi baladangin manjur ya kata ka kriteria dan ya kata ka demand ka ba utrai cinema uburuk dan jakaban pergi shawai tang nak ba pergi syaki thainong kendong lese ngimla ban recover ya kata ka ke investment di bangila peluk kapel namar banshna ya kawai kapel kumba mafiru pide way naki nosnapel pitin iba dan adu arpu saud lagi di parna ka adu bandiat ya kawai kapel de long kasyam cing rabat perming film anda ya bapet bandiat tak akan tak akan pasti kalakul lese pun na pada kinong pet kai kijomi kim tip ya kata kibom dan apa mereka filmmaking film dengan syuya tu jadi bakal filmmaking kembali ke masuk kali ke
kalau kadon kam ya ka teamwork man on one man army da dalele ro ni nom la te ha ka bede ba kata ka jing kli ka jom thi ba ko man ka kum ka jing so jonga ka re kata hi ba ka sarkar lade ka por ka sarkar ba ka shirkian no bahkan itu no ini kumbala recognize ini kumka industri mata bahkan shirkian no kumba kiwe ki jelaro na iba ki sarkar ki shirkia bahaya ka film industry kuman shu ai noksa no kowe ke industri ka barit kan kumka Jharkhand te alor ka Jharkhand kumka ne ka Bhojpuri film industry pa ka Bhojpuri daya compare bagi ka Meghalaya kalau ka state Bihar utara kham hai hanre ka Bhojpuri mata worldwide ka lihat te kumta laga ka sarkar hi ka shirkia ya ka ka industri ka jomi ro kumka we ka kata ka lap ba ai kam ai jam ya ki kun samla ki jomi ki badan ya ka sap ka phong haki bentar ki ba pher mo namar kumbala ong mentar aku sound quality department kemudian idol ki sound department idol ki technical department kum ki editor namda kum ki nong thok mentar ki ba thok story la ka jom idol ki ba thok ka script la ka jom ki ba thok ki dialogues ki la ka jom ki ba thok ki lyrics ki nong ruai namda kum ki ba aya ka tune ki makeup artist ki hairstylist ki ba design ki costume ki pun ki ba include akan ka filmmaking te ki kun samla jongka jela ka jongi ki ba don sam ki de ki lain ki ba fair long ki la ban yo ya ka employment na ka filmmaking te na kata ka daw nga appeal sa ka sarkar ro ba kalam de ka for ba ki shirkia no ya ka filmmaking ka state ka jongi kum ka way na ka las ba ai kam ai jam ki kun samla ki ba don ka sap ka form ju pressure yang mungkin kilat ya saya put pressure ke government untuk mereka lajukan la bon sen ni la pressure na kalian ke association andre kumbang la ong ye mene ko tang ki jingkula habang idol kano program kata ka program kamu kita ki jingkula ngisong kumba kin urlong no mentang andai nilai tayo andai nilai putien suki ka pejaan long kampoi ba long bon sen ki penduk mensiam hamtam kumyangi ki nong yalam jong ka association tu kan di ang dunar ni jika ban ni disebut undala katung gejing gejing pi ki biang ni jika ni te kawai ka film hasil try kat lo kan kalaban kamai ini katung ki budget ki ba na pet pertama ini selong nganong compare ka budget jongan jong ni sukai kello kan minimum budget kawai ka film kasih mentar khatar tu kasam la kan te ban recover ya kata ka pisah ladang ipan itah kawai ke cinema pa ladang kaya household ro ka simpor du arlai tanya te kamut ki don ki film ki bala ban recover tan na ko cinema pa ya ka investment joki ki don pat ki bomla ki haban let kelen saudong jong kering kasih bat jantia balik pergi haki kendong ki nong ki haban konten ki nong ya lam jong kasnong tanpo ki rabak snong ne ki saudak snong dan kidon kisnong ki ba pa ya pa ki virtual audisi de antara long kumangar ngala ya kenduk den hata sing ya gede ke jong na ba ki omba ki haban ship jing phone audisi dan na budi SDO de habangi ila yo ya ka CBFC tengah la umur ta ila yo ya ka CBFC menta kum nong nikmat jong kasnong te ka shok ka bor hi gen ba kumusor dan jong kasnong la pisngo bet na amban hajin bet yang nama na CBFC ila yo ya ka film ila ban import theater te kam don jing ni ban script ba aka area ka jokri la da pismo menjor te habala ya keren ba long bun it gi yo positive response long ki shabe yang lada kam dan kano ka jing hadir habut te umur na kalian jongi kasnong le isko kan pala ban kedian ni buat piara ila ki projector ki sound ini kreasi kamera jolan kelak man kamay minta kalau tang nakatahin ya bikin osna tagay dan kata daw long katkum ka tengah panjang untuk jingkuli ko ang ya siya madaki biang ini jekaban penini nei tre sibo minimum let's say kat no ikalaban kamay let's say kalaban no jingera ki Facebook and try madaka biang ku call ki katkum ba ki kwa mapi let's say ki district ngane man lagi cakap try dia kalau biang kan koi siki kat no ini try entah kan
kat kum kajing hantar jonga ladang lidon tang minimum satu di kesina mawal bro. Kawai ke film si keluar tam kan ni. Long ka film ka ba long ka syai malu malah. Lada compare ban ong na ba ka ka blockbuster ta hadu sakur kala. Namar kat kum kajing tip ka ba kala yo lu. Adon ru ka film kasih ka ba ni si keluar tam. Hak bagi Paisha North East ke state ke bakam bala ya cekma kamta hak beri kini jing pemi film kan noi ye taki try ki recover ni sutu kum ke Assam ka bon ki jeka peni kum kan noi ye try ki kamai kini ki asam musical film business Ingat gua mention dia kapten jang kawai kapten garot nakar kan dia kapten ka budget juga dari tak sau punya ulang sau punya ulang kalau dia kata ngadut bandong namar ngalayo ban dia keren batu nong perni jong kan dia kapten garot nakar belum sau punya ulang kila yo kalen tang hapo si benai sau kurut tang kila kalen namar ka area juga asam kumba kila mention mentaba kalau kebahe bayar buat kisah nama hal kila pun nakata daw lada kalau kepala nak kalian kasarkar jom niru long lada kaparkat nak mentah jom ni kemun kalau bete bership nak step keba long ban beli hilang dileti nak mentah jom ni di national saya kum ha Assam se film jingti bi kini ki aktor kai kat no ki yo kat kau ki yo jingti mati kan ngaruh kala akten apa artli ke film asalnya kalau simpentah di Iro di batang arlai minit tambah kawai kan syamrala rilis kawai ka film tiap pala rilis harta na atang lai minit ini ru blok kajing siu kala kam buat kadena dus dan dai pokna kat kum kajing tip jonga menta ki highest paid actor iyo tu tala nyolak tala kawai ka ni sungko pa se kawai ka sini kan ka industri jungi ka film kasir kum poi si kata thong hato kila ban poi si kata thong kai ke jingi ijin free kum we ni kum yalang iki kalau ka filmmaking long menta kan adu menta ngi snap film deh nan sinno ya kan nuksa jong film industry ka south film industry mah menta la da tipe ka Bollywood ba ka south industry ni la ban ong ba ka hakil ka south ka ba ya ka south idang consider ba ka de original film Andrei nakataw ba pagbago kisapot kan kasorkaro kadon lang berhakti hakajat lo kasotu te ka future jong ka filmmaking hakatu ka particular state te jong ki lo kasorkar kasotu ha nakata daw lo kasorkar kadon hakti hakajat kumju ki pagbago ki don hakti hakajat nakata daw ka kani ka soft film industry ka kiwa hakine ki kandai snam suppose nan mentare ka kiwa kumbasyu ay nuksahan lai tadi film south kiba kumka Bahubali 1 Bahubali 2 tapi kini dengan tawar sekali ke film jong Alu Arjun ke Pushpa kini kiba break ya ki rekod jong ke Bollywood te bonsit rupi iba ki Bollywood menta kila shin be ki story jong di south ba ki thiet ka copyright ki le ka remake ba hadir bala le ka remake ro ka wa ka Hindi language ro ka film ka lo blockbuster dia kalau kasih le raja ke Bollywood. If you mention ni kena film Pushpa, barang yang maklar kata ini film memang sih. What happened kena ke pandemic mo ki this collection jangka apa siapa ki Laispa pun crore ya. Worldwide collection kat satu menit kat boy Laispa 10 crore. What happened kena ke pandemic. Ni suatu hari jadi syah ini kena karkhana sih film kena kawin ki karkhana kebala pun aikam ya shibun ba kibreu tambah kadang kam ki kibreu dah sembok mau ki barang kena ka polisi bakin dunia ya kena ni next scam ba kini ki let's say ki jin ya itu semua jung association apa sektor kam tam ni kumba kini ki firm sau kikiu nama ba ki kiyo jing shan naki pai ba kunjo ingin scam bah kawai gasni kene ka film industry ke jungi kan kiu te se lani pai pada sekini ki nong ak film khasi ke jungi hakana kom long kala long try malumala ka jing yo kam yo jam lani ke jing kamai nama ta jongki badon film tu babiang ki bala siu bahaya kini ki ator lani kum lo ye try ka jing siu
let's say higher speed như là nong thấy mà mention những cái mà SMS Iya, aku gaji siu kebangan siu iki artis ke long ngam ju ya kontra fix la ya kita long ngam ken ke ya kasih katno long katno sing issue. Kamu nak persong kum main actor let's say balapa main actress di balapa le nak persong kan ada shoot live post ni bakal pendekam di agak film jangan live post ni kamu nak persong kan cisni katno hari bersih. Te hadin kata lo ngak offer bakata kalau biang dengan itu. Lada kiong sa kata kasu bakal ambulan perkiu no sasa ada sa sekolah aja kata perkiu. Te what Bukan ka bai skin ng bala di la kam yo sibun la kam imha itu iba agang tentang si minit on gitu. Kasu Allah. Kemudian lada ni pai yang segene ka film no ka ba service ko ka kami terik ni Kami terik ko na ito na. ke i ke jing ni Kayak gitu. ke te ke i ka jing kbi nanti ke jong pi na ta ni ka film i tandong ka respon Yang nongong bakal ada yang profesional, nah syukur lah kamlok sini nih kan dia nama kantra khususnya melakukan akan di film industri mah. Dia kan ke experience kejongan nampak saya ki ngan om biasa sisian mah, pat long perfect kan, long perfect dengan om perfect kan mah. Lada compare mangga bagi wait project bakal ada lihat sedian, kemudian ngalapan om ketu kan ada 50 kan yang ke kecil kalau 95%. 100 dengan ngomong kalau 95%. Mungkin kila ai 100% Yang ai jadi kila ai 100% juga acting jadi yang ni aku mau. Dalam dia tengah persiang itu mungkin gue bakal ngomong itu no one is perfect. Dan dalam dia tengah persiang ni tengah kapor bana act ngasgo kalau biang dalam show agak editing table part dalam page yang saya perkat handai kalau dia berbeda itu ada dia mengalih sakum tu kalau kampian. Long kasih wan ben kata tu, ban orang 100% ban dia ay kata satisfaction dia kayak kalau hilang let dan dia orang. Namar kita sibuk ki ups and downs agak por shoot tek tension dia kayak tek bina tension pas musi dari pihak act dia role ke band baru ki. Dan what hang tu let's say film lah ay 100% acting ke kita. Dalam apa yang editing table part agak por hilang normal dan pipet dia kata bertajung lanjut ki I should have given my best. Kita lihat susah. Okay. Let's say pila ban shibenta pila ban ayin keluar kumunong dalam jong kini kinong sinapin ko kajara kumujana secretary dan keluar kumujana secretary jong media overall let's say ya kajing ijong fi ban kiyo agam kami ni berkini ke national film kumunong dalam jong kinong sinapin kayak keluar kita. Oke, saya hukum nong yalam jong kene ka sen jong kinong permit film wa buat Meghalaya Filmmakers Association nga kerpat keti pajba ki baju kershan ki film kasih ki jongi na kapor bakin nang yai kershan kumbang ala mention menne baka film industry hapo south ka kiu ha namar kayo e ki kershan na ki pajba na ka sarkaro te kan adu menta mami kinong permit film kasih na kalian jong ka sarkar impak juyo kanong ka jingyara andre gidang yai keteng ka kam ka jongi tang na kadaw mangi yo ka kershan na ki pajba das ngomha nam penjul syuk ya kajing support kajing kershan ka jompi but dia kadang ke kubor ban ai ya ki upcoming filmmakers ki producer ki director ki barang thmai ka ne kalan lada pidon kadang no kajing na kalian juga association ni kloi ban ya ra ki kunju ki artis ki nong ruai ki nong thok jing ruai but unta ter baro ki ba long related to filmmaking ma lada pidon kadang no jing laban penduk yang ngau general secretary lene laban penduk ya presiden ba komandar syaklian sakawai pada kubur nama tangga katwai tadi mentau naikkan nama tangga ni kapten ke bawah mai ke PPR dan mentah saya sikertin dan kerja kat bayi bakal ni kapten ke kecing dia ya ke bawah sa release hak katwai tadi mentau naik ba ars dan acara puar hak puar katwai beci arbeci bakal beci de kane ke kubor kalau especially nama taki fans ki jonga ba kunju ya baro hin kino shong snong joka rekasi ba jantia ba slam let's say kunju issue yang bangan act kumu actor
De mentah kalau ada kapot, kalau ada kabuksian yang diborok di bagi yang ngamon, bah video ibiang yang ngah ke silver screen sa sisian pat akan kalah tebing. Tes ngobha ban yang kikam kijam kijompi, Warsha Cinema Hall, Biju Cinema akan buat kadwe beje, beje, san beje, ban ai ke jingkersan ke 100% ke jompi nak bentak ke jonga, ban bentak ke tim jonga, film ke eka jingye, kublai buat. Sa sisian nak yang jonga makin bok keruyan jadi lari ya kena ke film ke batmai di jingye ingin scam bagi palba makin ai jingkersan kendiat nak jingye keren jonga bat iba lari sucian ngismutu bakadon shibun ki benta ki babha nantara lawe jung ni kakak nasional film ngisutu ya gajing angut jong ba lari bakuno kini kinong akfilm kamtam watang hapo asamro kini ki aktor nyelak nong ki main karakter kilayo ban kamai han nyolak pralak ko ka film tingin scam bakane kakar nasional film ko mekaliar hapo kasni kan salong kan sa wanra itu so jong ka jingjong bat katakan dai tang lembah dari jingkrishan jong pi ki pat ba nong pekai bat ngai scam balong ba ka jingkrishan ke jong pi kan long ka jing ai mesti mi ki sablaran sab bat ngai scam ro bat ni rekwa ro katakas ni kan poi bagi aktor aktris kin long shisha kita kiban kinong kita kiban don pentah kita film haka baki niyo kamai nak bentar capo kajongki hado bentar saya ngila bang ba kadi kam sina film hako me clear tempat tadi kan kata galak bang kamai kaji hado kata nama kadai nama bang indon ni kita dijaga pun ni kumbai ba lari la ong ba kadai nama bang impat yo than ni kita jingkershan dan rai next camp banang ni syakmat tin ai ke jingkershan ba kini kinong sina film kinong sisha kinda yo sisha ya takaburong matong ba ngalayo ja ngalayo kamai ngalapian tangan kata kam film dengan scam kata kasihkan sapoi bat ni scam balong baga jingkreshi tom jompi balari lentak berkaseng bakinong shi mentah ibro kawai dan urong dari jing angor jompi de kublai shibun desa shisin kharwai tarik dan mau ban lek basaki ye ka film ke ke jingi habiji usnama jingkershan ke jompi kan ka jing ai mesin ya kisam la musa jongkari kublai shibun